Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban pulia do Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaka step. Ka jingelang ka kanhon basic banekran halor ka jingkalak sun beneng kalakut no ha Beijing ha kari China nin kasni. U menteri rang bado kari un ai jingkran ha ka program ba sisian si benai jong uling bak All India Radio ka man kibat mentaka step. Bat ya ka Diwali bat ka Kali Puja la rakhe mentaka sni. Ka kubor ka babnya. Kiri belatip kum ki basic bakentop ya ke Brazil, South Africa, India bat China, kilekentui kiri belayat caprang banbat ya kular jong kesas kular Paris Agreement. Barban ajing Arab syakini kiri ki bedang dan hakelenti jong ke jengkiu caprang. Kini kiri ki bahap apa ke basic ki laban badai benda ai halor ka jingkala ha ke jinglong jingman kesun beneng. Ka jingalang jong ke basic ka baat pukendai kalau kutno ha Beijing ha keri China henen kesni. Layakran ya kejingdan kam bani sim bentalang naki breo baro badban im kejing im kabam penjular ya kemariang saudong saukun. U Menteri Ketenat Environment bat Forest ka India Prakash Javadekar uralet bani sim benta hakane kejingyalang. U Menteri Rang Bado kari Narendra Modi unyasam ya gisembo perkat jungu bat kibreo hakari bat syabari rukum jo ha ke program ba sisin cibnai lengbak All India Radio ka man kibat mentakesni ha ke por khatwe bejemen step ka bade gesni ru ke barake ya ke jingle kemen Diwali kane kande gesien ke basan pupra ba Menteri Rang Bado on ajing kren ha ke man kibat Onla banyak sengoh ya kejengkran Menteri Rang Bado ha baroki network ke All India Radio bat Doordarshan bat nak website jong ke AIR News bat nak news on AIR mobile app. Onla ru banyak sengoh nak YouTube channel jong ke Office Menteri Rang Bado Ketenat Information bat Broadcasting ke YouTube channel ke All India Radio bat DD News. Mari dap keren Menteri Rang Bado ha ke ketin Hindi on pen sengoh saya kejengpen kelas ki wepat kejat ketin. Ya gini jingpen kelas ki wepat gejat ketien ansar yo snobiang ha kapor prabaje la shibit janmiet ka eryong ka bajor ka balatip kum ka kiar kala kabami na kaphang mingi lampedeng ka duriau arbensi kalawan sya kaphang sepni lam syate jong ka rut duriau ha gejing step ba khatar kilometer ha kashikenta Unong ay kubor jengi wiyatho bala ay jeng maham nen kesni dagatnat IMD jongka Mumbai Center ha kabay bat kani. Yak jeng maham bakadaw ya uslap ubajur bha lapenmi na kabanta ke distrik Sindhudurg bat ha kajala Maharashtra. Uslap ubajur bat kalair ke bajur kilasyo ke distrik Sindhudurg bat Ratnagiri ha kini ke arsni ke balalet. U Manohar Lal Khattar un Shimsmai kum u Menteri Rang Ba Kejala Haryana ha Chandigarh mentakasngi. U Manohar Lal Khattar ule kendo ya ulat kejala nen kena opai sngi bat ulakam ba ulak bantau ke sorkar ya ke belap tiang da ulat. U Manohar Lal Khattar ulabat kesyuki Menteri Rang Ba mentala arsin. U Manohar uba nakaseng BJP ulayo ke jingkershan nakaseng Janayak Janta bat nakindrungut ki MLA Klemseng. Ha kajala Maharashtra pat barok kiseng san pertai ki bawan kam syakmat bat ki bajab kambun ki sit kidang penlong jingekren kenang maniok tawe ke sorkar ha kajala. Kani ku kubor ka wan chapi nak All India Radio Shillong. Ya ka Diwali ka badai ke jingle ekmen jong ke jing syai bat ka Kali Puja on rakhe mentakasngi. Kani ke jingle ekmen ke peni ke jing job ka babha halor ke basniu. U Presiden kari Ramnath Kovind bat Vice President kari UM Venkaya Naidu kilapha ikijing kublai syaki nongshong shnong kari hakan ikijing rakhe. U Presiden na bakran ikijing elang ulong babaro ki breu kila banwanra ikijing kemen chikijing im jong kito ki bakham duna bat ki badang saadien hakan ikijing rakhe ya ka Diwali. Ya ka National Unity Day on rakhe ha ka laipue terik mentau benai banken mau buram ya ka sngi Sardar Vallabhbhai Patel. Ki jingpen kre keliat caprang ban rakhe ke negesni ha ka rukom ka isongkun. La kami lenti bada kilak ngot ki breu na keleng kari kini sim benta ha ka negejing rakhe. U Menteri Rang Bado kari Narendra Modi unlet jengo ya Statue of Unity ha ke Vadia ha ka jela Gujarat ban le buram Sardar Patel.
Menteri Korbari ke Sarkar Penang Amit Shah kawe lama ban play ke Jingamare Run for Unity na ke meja Dhyan Chand National Stadium ha Delhi ha ke por nyol ala performance step ha ke live way tarik mentau benai. Ya ki jing pahara baperking bah lale ha ke distrik Namsai ha ke jela Arunachal Pradesh hadin bagi runar kilatang ya khat South Ligi Yeng jengki riulum ha Mabira. Kani kejingja kalaja haga Tenggapani Forest Reserve hapen ka khatar bat khat santerik mentau benai. Bat kibor penyat distrik Ilhapan Penjari dan kendon Cispa Asau Pusau CRPC. Ki nong ya ki bapen pau kejing persya kani kejing thang no ya ki yeng jo kini kiriulum kile khun persya ek sipai. Bat bon ki pulit ru kila mensau haga ne kejingja. Kumta lahap ban perking da kejing pahara ke bajurba haga ne ke distrik da kibor penyat distrik. Da ke jingthong ya Presiden ke BJP Kerala UPS Sridharan Pillai kumulat bakhatsan ke jela Mizoram. Ka seng Kongres bat kaseng ki kena pule ka Mizo Zirlai Pol henen ke singi kilong bag Sarkar Pedeng ke penlong ya ke jela Mizoram kum ke jaka berat ya kinong yalam ke BJP na ke jela Kerala. Laban kedau hang ne bayau Pillai lathong kumulat ke jela do Presiden Keri menha kasih tho dieng. Ki kubor negara Bhavan kiatho baya kejing pensmai ompat penlong. Upilai udai Presiden Baar ke BJP Kerala banlong ulat ke jela Mizoram. Hadian jang kumanam Raja Shekharan ubal no au benail ber menyekun ki election syakal Lok Sabha hadian bula syakri ha ke jela Shipho benai. Ha Asam katanat social welfare kelasya mikilat ban kentiu ya kibreu ke badan jingduna ha ki khotmet. Ka Menteri Ketenat Social Welfare ke jela ka Pramila Rani Brahma kalaong bayaki arpau hajar tengka on saai syakibreu badan jingduna ha ki khotmet ha bikilit pa sumar ya ki jingpang ki bajur. Kala yato balai khatar hajar tengka syakibreu badan jingduna ha ki khotmet ha ka shisnam. Kala yato syok ba layale ban penrungkam ha ki kerdan third grade bat fourth grade ha ki kam sarkar. Kalau ongru balashimi kilat banbo eka college na kabenta ki kena kebedan jingduna ha ki khotmet. Group Presiden ke World Bank David Malpass ule kendo yo Menteri Rang Bado kari India Narendra Modi ha New Delhi henen kesngi. Malpass udan ha kejingwan jengok ba South Sni si India. Ula ai ya kejingkran mat phang halor kabenta jongki bang banwan ra ki kampen roy ha ka Niti Ayog lecture series kebasan ha New Delhi henen kesngi. Menteri Rang Bado ule donlang hakini ke jingelang. Ka Menteri Pelatengka ka Nirmala Sitharaman kala pelong jingelang bat ka kenhon belelam do David Malpass ha New Delhi henen kesngi. Kani ke jingwan jengok ka bandingkong jong David Malpass se India hadin bula shimti ya kakam Group Presiden jong ke World Bank. Ka All Assam Students Union kalarai ban beteng biang ikijing ki persya ke Citizenship Amendment Bill na do ke sauterik unai wieng. Da ka boong bakin nomsya da leleru ya ke Sarkar Pedeng bat ya ke Sarkar belelam da ke BJP ban pentrekam ya ke Citizenship Amendment Bill ha ke jela Assam. Haswa ban penkot ya ke kubor ke step sa sisien kimat pekongsan. Kajingilang ka kunhun basic benekran lor kajingkala ke sun beneng kalkut a China henen kesngi. Menteri Rang Bado kari un jingkran ha ke program Man Ki Baat menta ke step. Bat ya ke Diwali bat ka Kali Puja an rakhe menta ke sngi. Bat kat to ko kubor kal kot ke step ke Balawan Shafi nak All India Radio Shillong. Ha ke por prabajeng in so baga Delhi station nak benta ke kubor ha ke tin Hindi ke banbot ke kubor ha ke tin Pareng ha ke por prakat san minute. Sngobaban ap menta ki kubor na Delhi ke por menta kal ajanda partat praduna san minute.